Kei te whakanui tētahi pūrongo mātauranga a te whakakotahitanga o te ao i ngā kōhanga reo o Aotearoa. Me te ki ake he kaha no ngā kōhanga reo ki te hāpai ake i te ahurea taketake o tēnei whenua, ahakoa ngā tāwai me ngā whakahāwea a tauiwi. Te pūrongo nei nā te peka mātauranga o te UN ara a UNESCO. E kōrero ana mo te kōhanga reo e whakatau i rāna i te kaha o ngā mahi whakaora i te reo Māori ki Aotearoa. Ke moeho mai tātou, e hara kohanga te early childhood. E hara te mea whakareri ana ngā mokopuna mo te kura. E whakareri ana mo te āwhānui. Kāore te kōhanga reo i te ohorere i ngā kitenga a te pūrongo. E tautoko ana i te kaha o ngā whānau i ngā tauko he pātu ki te hoe te waka o te kohanga reo. Tēnā paira wātu te rongatu. Tā te pūrongo kei te hipa hoki ngā taumata ako a ngā tauira kura kaupapa Māori, i era kei ngā kura auraki e ako ana. Ko te mea e awanga kei rote i au, ka hore ngā kāwanatanga o mua o murira e tino tautoko ana. Kāre he riro mai ngā rawa. Ki te whakahau i te kāwana, ke tahuri mai rātou, ki te whakamana i te reo. He mata te pūrongo mo te pū o tākuta Peter Sharples. Mākui naine kia wera ati ki te kāwanatanga nā te mea, nā UNESCO i tautoko ana. Kei te haere tonu ngā mahi whakapakari i te kōhanga reo, kia hoki tōna kaupapa ki te mea i wawatatia ai i te tuatahi. Raiha Johns, te karere.